Lucas Kapitulo 24. Dapot kimumunang aldo na ning paruminggo, maranon a maranon, minela kingkutkutan, daralara ing pabanglong sidyara. At di sandeng mitulang ing batu, manibat kingkutkutan. At linubla, at ere ilokit ing bangkala ng Ginong Jesus. At milyari, king kabang matitilihan la king uli na niti. O ini, di nga duwang lalaki, migbili la siping da. Makailo ingimalan da. At kanitang ila, mitakutan la, at makarukula ding lupara king gabun. Sinabi ra karela. Bakit panintunan ye karing mete ing mabye? Alayo keti, nung sinubliyang mebye. Ganakan niyo nung makanano ing sinabi na kay kayo, inyang karin niya pa, Galilea. Nga na, king kailangan kinging anak ning tao, miya biyeya, king gamat na ding taong palpikasala, at mipakuya, at subliyang miye king katlungaldo. At ila, aga nakaro ding kayang amano. At pesibalik la ibat king kutkutan. At belitara iyanggang bagay ay ti, karing labing metong at karing aliwa. Ngeni ila di Maria Magdalena, at Juana, at di Maria ay indunang Santiago, at ding aliwang babaeng kaya Bera, sinabi ro deting bagay, karing apostoles. At kilala rong metong akamangmangan deting amano, at ero paniwalan. Dapot i Pedro, tinalakadya, at milaiya kingkutkutan. At inyang dinukuya, at linaway kilub, ingimalan, yanamu kabud ikit na, at mineya king pibale-bale na, amagmulala, king milyaring ita. Ato ini, king ding adwa karela, mamela king aldo mo namang iti, king metong anayon, amayayawos emawos, amakarayuya Jerusalem, ana mapulong estadyo. At ila, ipapagsalitan da iyanggang bage amay nga palyari. At milyari, king kabang ila mipapagsalita la, at mikukutnanan la, ing metong at metong, linapit siya Jesus, at may kitukiya karela. Dapot karing matara ating makatakap, ban ere akilala. At iya nga nakarela. Nano iting salitang pisasabihan niyo king metong at metong, kabang lalakad kayo. At ila, tinok nang lang malungkot alupa. Ating metong karela amayayawos Cleopas. Nga na kaya, ika mo waring manuknangan dili-dili Jerusalem, ay makibalo, karing bage akarin may palyare, karing aldo adete? At sinabi na karela, nanong bage? At ila sinabi rakeya, ding bage tungkol kang Jesus at tao Nazaret, ay iti, metong yang mano lang mayupaya, king dapat at king amano, king arapanan ng Diyos, at ning mabilog abalayan. At nung makananong ding kay katangpun saserdotes at pekapun, binyere, bang miyatulan king kamatayan, at pinakure. Dapot panayan mingya, ing manatbus king Israel. Wa, at bukod king sablang iti, ngeni ing katlungaldo, manibat king milyari la deting bage. Maigit kaniti, ding mapilan mo namang babayi karin akaya bemi, pemasdanan da kami. Deti, maranon lang ibat king kutkutan. At inyang ere ikit ing bangkala na, ni balik la, ngara king menakit la namang malikmatang angeles, ay ilang sinabi king iya, may biyeyo.
At minela king kutkutan ding mapilan karing kaya bemi. At ikit da, nung makanano ing sinabira ding babayi. Dapot ya, ere ikit. At ya, sinabi na karela. O lalaking mangmang at malamlam a puso, king kapaniwalan king hanggang sinabira ding manula. Ewari kailangan king ing Kristo, lumasaya kareting bage, at lungubya king kayang ligaya? At manibat kang Moises, at karing hanggang manula, ding bage makatungkol kaya, seleseno karing mabilog a kasulatan. At ila milapit la king nayon anong nula mame, at balamo, ya atin niya pang ayan alalong marayo. At ila kakawatan de, ngara, manuknangan kang kayabemi, uling mabibengi na, at siyo mapupupus niya mo ingaldo. At linubya bang manuknangan niyang abera. At milyari, king inyang makaluklok yang kayabera king dulang. Kinwane ing tinape, binindisyonane, at pangapisina, binyene karela. At may busnila ding matara, at akilalare, at ya, may yalaya, king panimanmanda. At sinabi na ning metong at metong, milalablab ing kay katang puso king lubtamo, kabang pakisabya na katamo king dalan, kabang bubuklatano kay katamo ding kasulatan. At pesitalkadla king oras muring ito, mibalik la Jerusalem, at disnandong makatipon ding 10 metong at ding kayabera. Sinabi ra, Inginu, katutuan sinubliyang mebe, at pepakit ya kang Simon. At deti, selitara ing milyari king dalan, at nung makanano ring akilala, inyang pisyan ne ing tinape. At kabang pisabi-sabian do ding bagi adeti, yakabud tinalakad ya king libutad da, at sinabi na karela, kapayapan kay kayo. Dapot ila, mengasdan la, at mengatakutan, at binalakda, king may nakit lang metong ay espiritu. At iya, sinabi na karela, bakit magugulo kayo? At bakit malilyari ing pamikunot king kekong puso? Lawan nyo ding gamat ko at ding bitis ko, king ako murinpin. Salatan nyo ko at lawan, uling ing meto ngay espiritu, alayang laman at butol. Anti akong atin aakakit yu. At pangaasabi na iti, pepakit no karela, dinggamat na at bitis. At kabang ela pa may niwala king sayara, at may nga pamulalala, nga na karela. Atin ko keti ananong mang apangan, at binyere keya, ing kaputot ning metong ayasan aning nang. At iya, kinwane, at mengan niya, king arapanda. At sinabi na karela, deti ilading amanong sinabi ko kay kayo, inyang kayabe yuko pa. King kailangan matupad iyanggang bage, ang makasulat tungkol kanako king kautusan ng Moises. At king may sulat, karing manula, at karing dalit. Kanita, ila biklat no kaisipan, bang atalastas dala ding kasulatan. At nga nakarela, makanyan ing may sulat, akailangan magkasakit siya ing Kristo, at subliyang mie, ibat karing mete, king katlungaldo. At magmula Jerusalem, mi panaral king lagyuna, karing hanggang bansa, ing pamanisi king kapatawaran, king kasalanan. Ikayo ding saksi kareting bage. Atoy ni, ako ipadala kay kayo ing pangako ng ibako kay kayo. Dapot manaya ko king syudad, angga king misulod kong upaya, amanibatan king katasan.
At delanonwal ang gaking tulid ning Betanya, at tinasno din kayang gamat, at binindisyonan nala. At milyari, kabang bebindisyonan nala, likwa nala, at midalaya, babo karin banwa. At ila simbande, at mibalik la Jerusalem, king maragul atula. At parati, ing karin la king pisamban, panwanan de, ing Diyos.